Allah wate bulan molo tanyo makan duri ke panghulen Nabi Muhammad Rasul Anbiya Allah urang gemedike raya dengan ubud tanyo meselawat sambul bulan mulia Allah ibadakan ada tamu pakai lagi jamun to padelukan panokikan gubri umpun gunya mutun ke panghule molon kukun ogat rawate idang deme payarayu Allah wate bulan molo tanyo makan duri ke panghule Nabi Muhammad Rasul Anbiya Allah urang gemedike raya dengan ubud tanyo meselawat sambut bulan mulia Allah wate bulan molo tanyo makan duri ke panghulen Nabi Muhammad Rasul Anbiya Allah urang gemedike raya dengan ubud tanyo meselawat sambut bulan mulia Allah ibadakan ada tamu pakai lagi jamun to padelukan panokikan gubri umpun gunya mutun ke panghule molon kukun ogat rawate idang deme payarayu Allah wate bulan molo tanyo makan duri ke panghule Nabi Muhammad Rasul Anbiya Allah urang gemedike raya dengan ubud tanyo meselawat sambut bulan mulia Allah wate bulan molo tanyo makan duri ke panghulen Nabi Muhammad Rasul Anbiya Allah urang gemedike raya dengan ubud tanyo meselawat sambut bulan mulia Allah ibadakan ada tamu pakai lagi jamun to padelukan panokikan gubri umpun gunya mutun ke panghule molon kukun ogat rawate idang deme payarayu Allah wate bulan molo tanyo makan duri ke panghulen Nabi Muhammad Rasul Anbiya Allah urang gemedike raya dengan ubud tanyo meselawat sambut bulan mulia Allah wate bulan molo tanyo makan duri ke panghulen Nabi Muhammad Rasul Anbiya Allah urang gemedike raya dengan ubud tanyo meselawat sambut bulan mulia Allah ibadakan ada tamu pakai lagi jamun to padelukan panokikan gubri umpun gunya mutun ke panghule molon kukun ogat rawate idang deme payarayu Allah wate bulan molo tanyo makan duri ke panghulen Nabi Muhammad Rasul Anbiya Allah urang gemedike raya dengan ubud tanyo meselawat sambut bulan mulia Allah wate bulan molo tanyo makan duri ke panghulen Nabi Muhammad Rasul Anbiya Allah urang gemedike raya dengan ubud tanyo meselawat sambut bulan mulia Allah ibadakan ada tamu pakai lagi jamun to padelukan panokikan gubri umpun gunya mutun ke panghule
Allah